هر کدچه هلبجارتنین ترکیه نزدیک دبن. ایتر نزدیک بونا هلبجارتن آنجی که برکه تندی دنابرا هزولانین سیاسی هم بجن اپوزیسیون و دسالتا ترکیه دروز دبید. دوی نابره دا دنگ کردان هیا. هم دسالات چاویل دنگ کردان جبو و چنده ده کوپیت که دسالات دا ببینیدن. هم جی اپوزیسیون ترکیه کو ماسیا شش آلی شخواکیریه دبیجه اپوزیسیون کاتوندن و جارمه بسر که وانا جی چاویوان لدنگ کردان جبو و چنده بسر دسالات بکوین و ایتر دسالات چندین ساله جه دست اردوگانی بستینن و ابو خوا دسالات بکن. یک جوان پارتین کردی کو بجداری هلبجارتن اندکتن کردکارن دنگی خوا بدنه کو پارتا حق پاره ل باکوری کردستانی ل ترکیه من میوانداریا برس حنیفی ارن اندام انجمن حق پاره ل استودیوم ل دیاربکر کریه درباره و مجاره چوانیا کرد خونزیکی هلبجارتن ام بکن دنگی خوا بدن کی بوچی حق پاره هلبجارن برس ارن وارباش تو خیراتی جبو کردستان 24 هلبجارتن ترکیه نزدیک بوینه بوچی کرد yani بوچی دنگدر ترکیه نبیجین کرد بوچی دنگدر ترکیه دنگی خوا بده حق پاره و چه بکتن برس حنیفی سلام و رئیس جبوی خلاتکار کردستان 24 گلک سپاس کم جبوی و به پیشوازی کرد لی جبوی چه که دنگدیر ترکیه هم بویژن دسری دا کرد ترکیه بو چه دنگی خواه بدنمه ام پارتیکک جبوی ترکیه ریخستنک هری درست دادن پیشیا خلق ترکیه پیشیا گل ترکیه دسری دا جی ام زانم که ناوی ولاتی دا پسکره که کرد دجین چارسر نبه دموکراسی نایوی درهانی او تکسک راحت نکره جیانا خواه بمشینه او جی پاشا روژه خواه اوله بده جبر ویه که ام دویجن که جبوی که در ترکیه دا هر کس به اوله او وک دموکراسی پار بگره گره فدرالی سیستمک فدرالی آوا بده دوی دا هر آلی خود دا ببینه و هر آلی جبوی پیشاروجا خواه اوله بده جبه ویه که ام دویجن گلی ترکیه گره دنگی خواه بدنه حق پاره هندوی باوری دانه لگوری دیفچونین هوا لگوری پلان و برنامهین هوا هندوی باوری دانه که کرد لترکیه باکوری کردستان از بارم پروبلمه که برای حنیفی نزانم اگه تشتکه جبو چیکن لخوازه جستودیا ما دیکن لدیار بکریم تمام هندوی باوری دانه کرد دنگدر کرد دنگی و گوت پروبلمه که هیا مانه tamam dengemi kıyıkata. Deng kurtu ve carcarla şu. Tamam ne dengemin başa. Hindiye Bavarya'da Ligorya plana ve dani, Ligorya dövçuna ve dürüskiri. Dengdere Türk, yani dengdere Kürt li Bakuri Kurdistani dengi bidete ve divi helbeşartine da. Hin pişbiniya çen kursiyan diken. Rastı jiboy me giring ne kürsine tane le jiboy me giring ewe ku em dengek zeda bistinin hivya meji en hindik jisadi 5 yan ji hafte جبروی ام دخواستم که تمثیلیت کردال و درهانی جی بکن. باشه. شما لوانه گلک گلایی شوا بین کرن. برای حنیفی. لترکیه لباکور کردستان لدروی ترکیه باکور کردستان جی گلایی شوا تکرن شما و نکاری اتفاق که کردی درست بکن.
براستی و جبوی اتفاق کردی مگلک هولدا او دمها سوات دا ام تمامی پارتی کردستانی پارتی کو دخوازن مافی گلی کرد پاریزن مبوارا هاتن گل هف لی حتی نها پتو انجامک مجوان نستن او جخود دوچی کسایت سربخواه دروای ریخستنا روناق بیر سیاست مدار ما آنین گله بوارا مجوین چکر وانجی مالوان آوا پشکویا خوش بوی ما اشکره کرد fakat hatta ha mehej partiye Kürdistan'ı خوب partiye Kürdistan'ı binav dikin جوان me bersiveke nasıl diye le em dixwazin ku parti teda cî negirin jî dîsa Kürt xwe bi xwe binê sîwana Kürdistanî da dibinê sîwana partiya ku bi rastî mafê wan diparêze û ji boî Kurda ji boî Tirkiye federalî dixwaze û xwedî li temama mafê Kurda derdikeve dibin wê sîwanê da bên berhev û hêzek bi hêz xwe nîşanî cîhanê bidin û ji boî pêşerojê jî gavek fir erêniya wê bêavêtin. Başa. We daxwaz weke Hakparê daxwaz ji partên Kurdistanî kiriye li Bakurê Kurdistanê ku endamên wan tevlî parta we bibin ji bo parlamentariyê bibin parlamentar xelek dengî bidetê. Dimeha Sevatê da begazê heşt partiyê Kurdistanê partî û rêxistinê Kurdistanê kir em wara hatin bahev û li wê çaxê de me got ku em ê ji bo hilbijartinê namzeta sloganê xwe û beyannameya xwe em bi hev re amade bikin û bi hev re bikevin hilbijartinê û tamama biryara bi hev re bigirin. Me got ku mafê ku Hakpar standiye mafê hilbijartinê ku Hakpar standiye em dixwazin bi teva re parve bikin ya hani heqê teva Kurda ye û her Kurd xwediyê vî mafî ye. Di vî mafî da li kê derê bi çi awayî dixwaze rol bigire em amade ne ku bi wan re wî îşî bikin û bi wan re bimeşin. Lê awî ku parîverê jî got heta niha hê bersivek nedane me. Ji bo namzediya Serokkomariyê û hîn weke Hakparê piştevaniya yan bijin piştgiriya kîjan namzedî dikin? Erdoganî yan Kemal Kılıçdaroğlu'y? Bi rastî yani niha çar namzed hene ji bo Serokkomariyê lê boî Kurda soz û qewlek tiştekî nadin lê ji ber wê yekê jî divî alî da me hê biryarek nedaye û ji bo me pir zêde tiştek girîng jî dîne bi rastî Serokkomarî ji dengderên xwe ra negotiye Berez Henîfî we ji dengderên xwe ra negotiye dengî bidin kîjan alî Recep Tayyip Erdogan yan Kemal Kılıçdaroğlu yan her namzetekê din yan we dengderên xwe serbest kirîne azad kirîne dengî bidin kîjan alî? Na wî belê duê alî da me tu biryarek me nîne. Baş e kîjan baştir e ji bo pirsa Kurd? Ji bo pirsa Kurd daha bi rastî bi gor me du beş çêbûne ana hilbijartinê Tirkiyeyê û her du beşa da jî di nav nîjaperestê Tirk di nav hevdabûne du alî û her alîkî yek îdare dike li alîkî MHP li alîkî İYİ Partiye û Serokkomarî jî dibin sîwana wan da dimeşe ji ber wê yekê jî bi rastî ji Serokkomartiyê jî em pir hîvî nakin hîvîdar jî nînin û em ana ji bo Kurda kîjan çêvek kîjan ne çêvek tiştek biryarek me wisa nîne çünkü tu kesek jî bawerî nade me û tu kesek ji bo Kurda tu wadekî jî navîne tu tiştekî jî navêjin û ji bo wê yekê jî bi rastî em naxwazin tiştê ku em têda xweyî biryar nevin û em jê bawer nevin xelkê xwe rêkek tewş nîşanî xelkê xwe bidin. Aşe Berez Henîfî
gelek cadına ve Türkiye Bakurê Kurdistanê dibêjin zêdetir ji 20 sala Recep Tayyip Erdogan li ser desthelatiya nekariye pirsa Kurd weke xwe çareser biketin li Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Hin divê bawerê dane ku karakteriya Kemal Kılıçdaroğlu ew be ku eger bigehe desthelatê derbikevîtin ser bikevîtin pirsa Kurd çareser biketin. براستی بوی پرسا چارەسەریە پرسا کورد پاری بەرێژە بگوت تو سەر و کۆمارێک نەخشەواندا جی ناگرم کورد ji wê bonê jî em ana tiştekî li pêşî navê lê pêşa rojê de em bibêjin kîjan ji bo Kurda em vên tiştê erênî bivên bername wan da ji bo Kurda tiştekî baş ku cî bigire em çima alîkar nebin. Yani Türkiye wextekî Erdogan jî televizyona bi Kurdî vekirin yani qîm neke jî ji bo zimanê Kurdî dersê hilbijare anîn evan tiştê hanê me alîkarî kir me got vanê hanê me zanibû ku vanê hanê mesele çareser nake lê dîsa gavkî erênî bû ama em ji bo Kurda kî hewlik bide kî gavek baş bavêje em ji wan re navin aslan o ji bo me ji wê bonê jî bigotana tu kesik tu serokkomarek ji bo Kurda bername xwe da cî nedaye Kurda heta niha êjniha pêda em ê li wadê wan binêrin û xelkê me jî ez bawerim ew ê li wadê wan binêrin bi gor wê ew ê dengê xwe bidin. Berêz Henîf Yaren endamê encûmena Hakparê li studiyê me li Diyarbekirê. Ti digelme bu gelekî spas.